Rabiang ke PSG ya ke UEFA Super Cup da ka baka penli ke Aston Villa da Argol away. Haka jingil kai UEFA Super Cup jong ke Samoy menta usnam kata ke Champions jong ke Champions League per ke Champions jong ke Europa League kata ke PSG per ke Aston Villa. Baladangi pai haka ni ke jingil kai ke PSG tang kemit ke baarpau kalau belum kemar ke jingil kai lengba ukuarat skelia ya ke bol assist da disayar duwe. Henry Shawn Roy Ertat ke kelas step kata kemit ke pesan ke Aston Villa kalau pendek haji ke jingil kai lengba Ubrain Manjo ya ke bol assist da John McGinn. Patangkum ne ke jingil kai ke kelas step kalau kut no ke jingil kaj damar higol. Henry Habuan petengpat haka kalambet ke PSG kali kunting paniok kor ya ka 6 job haka ne ke jingir kai paniok ra ya ka Super Cup pat kumta kum kene ke mensimele haka mit ke bener puai ke PSG kala penki be kejar lengba udisa ya duwe ya ke bol assist do Osman Dembele. Pat lengba kene ke gol no udisa ya duwe ke PSG kala penni ke Aston Villa da Argol away paniok rabiang ya ke UEFA Super Cup menta usnam. Patkane kalau ngurukasin ke baar na menta ke PSG pakan yora ya ke UEFA Super Cup. De paralog menta ke singitang kini ki video ki bakendiat ku belai shibun.